nongeye kubasuhuza amakuru meza nzaniye abapiyone y'amakuru mashya atanzwe uyu munsi. Ni ukuvuga ngo najyanye na KYC, ni itangazo rimaze gutangazwa yuko abarenga miliyoni imwe z'abantu b'abapiyone bamaze gufungurirwa payi zabo kuri KYC. Ibijyanye n'ama KYC n'abantu bari muri tentative, mwese abantu barenga miliyoni, abantu miliyoni ni benshi bamaze rero kubafungurira ibyo bita KYC. Murabizi ko hari abantu bari muri tentative, hari abantu bari muri pending za KYC. Rero payi imaze gutangaza itangazo, murarisanga muri dashboard, nimwinjira muri application yanyu murarisanga kuri home page. Ndagira ngo mbibasomere rero mwumve uko bimeze. No kuvuga ngo ni itangazo rero rimaze gutangazwa mu masaha make rero bitangajwe. Bavuze ngo rero ati mu buryo bwo kongera cyangwa se mu kuzamura ibijyanye na payi KYC, no kuvuga ngo uburyo bwo gukora ama KYC, twafunguriye umubare munini w'abapiyone basubmitinze cyangwa se bashaka gutanga KYC. No kuvuga ngo bagomba kugenda bakajya muri application, bari kuvuga ngo mujye muri application yanyu ya Pi. No kuvuga ngo rero nimurangiza kujya muri application yanyu ya Pi mukore KYC. Ikindi bari kuvuga ngo mujye muri mining application, no kuvuga ngo musome update. Bari kubabwira ngo mujye no muri mining application yanyu musome update igizwe n'uburyo bwo kongerera umubare n'ubanga abarenga miliyoni imwe bamaze kubemerera kuba bakwaprayinga KYC. Ikindi n'abakoze KYC bikanga bemerewe kuba bayisubiramo kubo KYC zari zanze. Ikindi bakemuye ngo ibibazo by'abantu bari muri tentative status nabo babibakemuye. Ubwo ni muri ba bantu barenga miliyoni imwe bamaze gukemurirwa ibyo bibazo. Abantu bari muri tentative, abantu bari bafite pending KYC, n'abantu batari bafite KYC, abagera kuri miliyoni imwe z'abapiyone bamaze kubemerera icyo kintu. No kuvuga ngo ibindi bakomeza banavuga ngo kandi bagiye gufixinga cyangwa se gukemura ibibazo by'ama KYC yari yabaye submitted ariko akaba ari blocked, akaba yarafunze ariko bari barayisubmitinze. Bakomeza bavuga ngo mu buryo mu bizaza imbere ni uburyo bunoneho bwo gukemura ibibazo bya amadresse, ama wallet address adahura. Ikindi ni ukuvuga ngo no gukemura ibibazo by'ama tentative status yarari rero ari pending ari menshi. Ubwo rero basobanuye ko bahaye abantu barenga miliyoni, abapiyone ya miliyoni babakemuriye ibyo bibazo. No kuvuga ngo rero niba nusanga utari muri uwo mubare w'abantu miliyoni bafunguriye ibyo bibazo, bakabibakemurira cyangwa se bakabaha uburyo bwo kuba mwakora ama KYC n'ama tentative bakabakuramo, icyo ugomba gukora nawe ni ugukomeza ukasura application ukirinda gusiba ku mining. Ikindi ugacekinga ko imyirondoro yawe ihura neza niri muri profile, kugira ngo nibongera kurekura abandi bantu nawe bazakurekure bagufungurire konti yawe uve muri tentative. Rero abantu miliyoni ni benshi, genda ucekinge urebe ko nawe waba uri muri abo bantu miliyoni imwe bafunguriye cyangwa se bakemura ibyo bibazo. Murakoze, mukomeze mubwe neza, Imana ibarinde. Mwibuke gukora subscribe guys, ndabashimiye, Imana ikomeze ibakomeze. Abantu bakoze like, abantu mukora subscribe rwose ngo mbashimira.